Erizoba abakorokoro mu kitongore cy'amizi n'ubuhangwa bebembere Commissioner Engineer John Twinumujuni owajwekera umuhandiki mukuru w'ekitongore cya Alfred Okidi batongoza project ya miza rukoro mugombora ya Rubaya erukuza kumaraho buhumbi 15 na miliyoni magana. So abantu mwe bagambira bataka bohoro zitu zibya ibiri zihikine then is pumping amizo mutanke mwa hagechera ayiguri ya dam so gwadama tugira mezi make twine mezi twine amasomero ukamushanju gatene mezi ga primary twine ya senior yaha bene gamente kintu kugisiba nakore ngwatishka banda kutereza mezi aha ko bari bayanke gombora tura turiyo mu kaco corridor iyo mushana kandi tubire tu obundi n'inyamayisho nifa konka n'abantu bakika kwenda no kufana munonga abakazi bahimba bona munonga umukoro gwahikwa habebembezo ba district ya Mbarara abasima kansararo idatwino mujuni wahandikire ministry arukushaba mizi aho bamugarikire mu kurungi itwaha umuntu yabana basakurubinge kintu akakireta buri umwe tucyumusima so nambwe niyenda kusima ona reboroida na numwamu wawe nutumanya ngo mwine barango mwakozere kuremwe iki project yi ebimwe permanent secretary mukamugarakamu negatively akugira ngo ihangate ryine sente kandi bimwe mwamugarakamu positively especially the project that we are approving today. Roida Twinumujuni washabira mizaga yasima President Museveni hamwe n'aba ministry ya mizo n'ubuhangwa habo kwikirizo kushaba kwe kandi ngo bagatongoza mu bwiro bwihangara kuza kujaguza ikiro cy'abakazi abaru kugira ngo nibo basingire kutegana subwa twantuza kutaha mizi no borhire no bohekira umwana no bwirengu no bano handa bunaku kwena ngo ubundo katekera family yawe kandi tokabikorotine mizi batuhamiza ngo tibaraza kuteganisa contractor omukusima okubateganisa ngo pipes zitakarabo mu mataka ariho n'abatuhere sites ezo kuteka uzatanka amiza gatongozwe Erizoba negija kwikombyaro byonana na cumwe ebiri umugombora ya Rubaya negija korwa mbwire bw'imyaka 3 kandi gabarirwo kuhereza abatura barukwinga n'umutwaro gumeka kagabera na bashatu abari umugombora rejo bwa hati hamwe n'abarijo mu myaka 20 misho ahabwa TV West inda Aidan Bataringaya.